Kei ngā pau whakatairanga I tō tātou reo auraki mai ki te Kāea. Me whakaako a koutou tauira ki ngā kōrero mō tohu rāua ko te whiti. Me whakatika hoki tā koutou whakahua I ngā ingoa o ngā tamariki Māori Pasifika hoki. Nei rā te whakahau a te Minita Matauranga a Hekia parata, ki te hui a tau a te rōpu uniana Kāea ko te wehenga rua, he kōrero kaua ki ngā taringa o te nuinga. I reira tā mātou karere a Tina Wickliffe. Hei aha te ana o ngā raiona, he weri ke atu te ana o te uniana Kāea ko. He roa rawa te rārangi hara o te Minita Matauranga e ai ki a rātou, I nāia nei e tuana ngā pihi ki tana whakahau kia whakahua tika e ngā ingoa o ngā tauira kiri prauri. And actually, it starts too with pronouncing names correctly. It is one of the most common things I get. O ngā whenua rima tikau mā whitu o te ao, kei te noho tuarua ngā tauira Pākehā. Engari kei raro rawa ngā tauira Māori Pasifika e putu ana, e whakatika I aua tatauranga kino e ai ki te Minita, me tīmata ki te ingoa tonu o te tauira. It is one of the most common things I get from focus groups with Māori and Pasifika kids, is that their teacher doesn't know their name. Ko era o ngā tamariki kororo mai kia au, kare rātau I te whakarongo kia au, kare rātau I te whakahua taku ingoa. Engari he tīmatanga tērā ne, mō te whanaungatanga I wainga nui I te akonga me te kaiako. Kei te whakaparahako Kāea ko te Minita, te amua te nuinga I tēnei hui, engari ki tā te whaia o te wehenga rua, he tika te kōrero. Ko tā mātou, tēnā pia me tīmata I a tātou tonu. Kei te pēhia te whakahua hua I a rātou ingoa. I te rangana taringa kaorera no kia tika. No reira whakatika hia tērā. No reira kei te tika nā kōrura te Minita. I tua atu hei tā Hekia parata, me whakaako ngā kaiako I ngā kōrero mō Aotearoa ake, mō tohu rāua ko te whiti. I tiro mākutu atu te nuinga, engari kei te mihi atu tēnei kokonga Māori. Ka pā mamae me tehi, no te pono o ngā kōrero. Me kōrero pai tātou kia tātou. Te āhua nei kua taka e rā kōrero, I runga taringa kohatu. Tina Wickliffe, te Kāea.